Mu mutima wa Afurika y'Amajyepfo hari umujyi ukura ku muvuduko udasanzwe, Lusaka. Uyu ni wo murwa mukuru wa Zambia, igihugu kizwiho amahoro, umuco ukungahaye, iterambere rigenda ryiyongera. Lusaka ntabwo ari icyicaro cya politike gusa, ahubwo ni igicumbi cy'ubucuruzi, uburezi, ubukerarugendo, ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage barenga miliyoni 2. Amateka ya Lusaka. Mbere y'abakoloni, aka gace kari gatuwe n'amoko y'Abakori, Abarenje. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, Abongereza bubatse umuhanda wa gari ya moshi wahuzaga Amajyepfo, Amajyaruguru ya Afurika, maze Lusaka iba ahantu ho guhagarara no gucururiza. Uyu mujyi witiriwe umuyobozi gakondo witwaga Lusaka. Mu mwaka w'1995, ubutegetsi bw'Abongereza bwimuriye umurwa mukuru wa Northern Rhodesia muri Lusaka. Nyuma y'ubwigenge, ikimenyetso cy'ubwigenge ni iterambere ry'igihugu. Imiterere n'ahantu herereye. Lusaka iherereye ku butumburuke bwa metero zirenga 1200 hejuru y'inyanja, hagati muri Zambia. Aha niho hatuma iba ihuriro ry'imihanda minini ijya Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba n'Iburasirazuba bw'igihugu. Uyu mwanya wayigize ikigo gikomeye cy'ubucuruzi n'itumanaho, ubukungu n'iterambere. Uyu munsi Lusaka ni moteri y'ubukungu bwa Zambia. Ibikorwa by'ubucuruzi, serivisi za leta, inganda, ubwikorezi n'uburezi nibyo bitunze uyu mujyi. Imihanda mishya n'amasoko manini bikomeje kuwuhindura umwe mu mijyi ikura vuba muri Afurika y'Amajyepfo. Kandi iterambere ryihuse ryazanye ibibazo birimo ubucucike bw'abaturage, imiturire itateguwe neza, n'imitangire ya za serivisi ikeneye kongerwa. Umuco, abaturage. Lusaka ni umujyi uhuriramo amoko yose ya Zambia. Nubwo Icyongereza ari ururimi rwemewe, abaturage benshi bavuga Nyanja, Bemba na Tonga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuco wo kwakira abashyitsi, umuziki, imbyino, ibirori gakondo biri mu bigaragaza umwihariko w'uyu mujyi. Abaturage ba Lusaka bafite intego imwe ikunze kuvugwa muri Zambia: One Zambia, One Nation. Zambia imwe, igihugu kimwe. Ahantu hakurura ba mukerarugendo. Umujyi wa Lusaka harimo ibikorwa byinshi bikurura abantu. Lusaka National Museum, ahabikwa amateka y'umuco wa Zambia. Freedom Statue, ikimenyetso cy'urugamba rwo kwigenga. University of Zambia, kimwe mu bigo bikomeye by'amashuri makuru muri Afurika y'Amajyepfo. Mudawanga Botanical Gardens, ubusitani bw'inyamaswa bikurura ba mukerarugendo. Lusaka y'ejo hazaza. Nubwo ihura n'ibibazo byo kwaguka kwihuse, Lusaka ikomeje gushora imari mu bikorwa remezo, uburezi, ikoranabuhanga. Abasesenguzi benshi bayibona nk'umwe mu mijyi ishobora kuzaba igicumbi gikomeye cy'ubucuruzi muri Afurika mu myaka iri imbere. University of Zambia, kimwe mu bigo bikomeye by'amashuri makuru muri Afurika y'Amajyepfo. Mudawanga Botanical Gardens, ubusitani bw'inyamaswa bikurura ba mukerarugendo. Lusaka y'ejo hazaza. Nubwo ihura n'ibibazo byo kwaguka kwihuse, Lusaka ikomeje gushora imari mu bikorwa remezo, uburezi, ikoranabuhanga. Abasesenguzi benshi bayibona nk'umwe mu mijyi ishobora kuzaba igicumbi gikomeye cy'ubucuruzi muri Afurika mu myaka iri imbere. Lusaka ni umujyi w'amateka, umuco n'amahirwe.
ni ahantu hagaragaza urugendo rwa Zambia kuva mu bihe by'abakoloni kugeza ku gihugu cyigenga gifite icyerekezo cy'iterambere. Mu mihanda yayo yuzuye abantu, amasoko ahuje n'inyubako zayo zigezweho. Hagaragaramo inkuru y'umujyi ukomeje kwandika amateka mashya buri munsi.